nimin August ni 2023 tlai lama khan parliament monsoon session nei mega Rajya Sabha Forest Conservation Amendment Bill 2023 pass ani veta Rajya Sabha voi thum ron phar chuana ania voi ni sei man lo bin aliama avoi thum na chuan pass ani tange nge ani Union Minister of Forest and Environment pu Bupender Yadafan aron puluta hebil hi pudlu ani ma in apulutu minister ina athu sei tu statement hi Parliament House room lu dona adu apiam tan lak the in paper in chop sa ania hei apani te in kalu la chuak to puluk de vakan chiar hian ramle nam himnan te development atante trangkai na tam tak a om ti khechungin kan state ta na hulo local jail tu ra ta na kan mai tu hian a pass tu ni velo hi a shajokin kahia chuwang chuan he bill hi pass ani main Parliament House hi ka chhuahsan ani hemi ma hian opposition MP te chuan Manipur chungchang soi an phut awang le chairman in rem ati lo awangin Parliament House an chhuahsan vek to ruling MP te chok NDA MP te chok he bill i soi ho ani lai hian Parliament Rajya Sabha chunga om ani to ka ria sio lo chuan Rajya Sabha MP te chinga kei lo hi hemi do da tu mo du lo mo hi an om ka khero ba ka rian lo an lo mani chuan thusan ni se chu vain he bill pass ani la ya om ve hi chu ka ti lo ba ka du lo ba ni ka chhuahsan ani ka du lo chan bulpui ber chu forest thu nei na chu sak then na ani wang ani a ka ngai dan chuan keima mi mal ngai dan chuan Mizoram ina kan nei kan ro lu nei chu forest hi ni forest ai ro lu zo kan ramin kan nei hi tu din huna ka hetat lo ba chuwang chuan i development thil ani amo i ramve ri na thil ani amo kan rama en thil po siam ani dona bun ani don chuan forest department phal na hi din la ngai zel se ti hi kan tlatwa ani tin minister jong takina aron pudlu na atalan zinga thil pathum i mai tua non fo ngai ti kanai klata international border atanga kilometer is chuma defense infrastructure din ani don in forest phalna la ngai lo se haddi te tin railway emo sarkar and call national highway emo rule i 0.1 hectare chin hi forest lan ni lovin khami a railway le highway te ta ani lo se haddi te tin sipai kem siam na tu le infrastructure le sarkar thil poimo i national importance hanti hian apok zau ta defense kher apok lo theya chutiang anga chuanin i hectare so chin forest phalna la ngai lo ni to se hantiang chi te kha i kan thu pas tu jinga atel awang khan hei chu i kan ram din mun ngai tu in apas na tel ve lo hi a tha eti in house ka chhuahsan ani